Chibay vek ule Rhyme and Reason Youth Connect competition panina sing a psalm za inti siak na chukan lo chanto dona he inti siak na hi eng tin nge kan kalpui don eng hlange saktur rules le judge ten eng tinge min endikang ti kha kan soidona ngun dewin kan lo ngai thadona nia. Rhyme and Reason Youth Connect sing a psalm contest a lo tel victory kan som cheu kan prize tur te chu first prize sa 5,000 ani anga, second prize sa 3,000 ani dona, third prize su 2,000 ani bok doni ni. Judges special choice po a ombokang hlasak tur hi sambe chana Rhyme and Reason project ten hla an siam minute khatlet chu saktur ani a. He hla hi Rhyme and Reason project YouTube channel a upload ani. Kan judge tur te chu Zoram Chani le Victor the Scavenger te ani don ani. Kan rules tur te chu tel thei tur tu po kum som paruk ayo palaw tel thei zat solo mi pakhat instrumenta pakhat changman phalani dona keyboard emo guitar emo ukulele emo mani duber instrument man thei ani donani ofia taka shia thein video azai record turani. Judging criteria hi vocal quality athulam fia dana te zai lai lawa tele ahla thua achengem ti mangin judge ani donani. Upload dan tour mani Instagram post ta upload vector ani anga mani account ni remchang lo tan chungte account ahman theyang Rhyme and Reason project tek tour ani anga hashtag a sing a psalm ti man vek bok tour ani. August ninga ma ngein Instagram a upload tour ani a kan soinon le lo kange August ninga ma ngein Instagram a upload tour ani a August ni so ma chu delete lo tour ani. Hlasak tur hi abikin Rhyme and Reason project in minute khatla sam number za sumli pangana be chanin asiama tuna ilongai thangu. Chuan tinin Europisia fakse mitin hian ithil makti serose nam tin nin nang ma choi moi se kum khwai ka choi moi se pha căng chế cùng khoai ít miếng cái lâm gieo đó yêu bùi zia xia pha can lo ole tuna hla kan ngei kha ta kha a beat te a tempo le arrangement kha mani du dan dan na ti dang lam thea a thuk ero kha kan nei thak tak ang zu zui kha ni thei shap se kan ti a chuanin poimo deuh chu minute khat chunga khung luk nge kha angai ni ti kha kan lo shi thar le nge donya o chuanin a hla link kha description a khwanin download theina oma kha in lo download donya. Ole tuna chuan kan judge tur te hi mail shiat na hun kan lo nei dona nga Mizo te zinga singing competition kan shian masak der Youth Icon 2006 winner Zoram Chani ani dona apani na chu Mizo te zinga rimoy khovela kan nar kai tu pakhat Victor the Scavenger ani bok dona ni. Chibay vek ule Rhyme and Reason project na an buat sa Youth Connect sing a psalm zai inti siak ka hian lo tel chak turin ka som chewa tin online singing competition ani angin tlerol lerol thar zai lama tui to phot chu lo tel chak turin ka som chewa tin in video te fia fel fai takin Rhyme and Reason project account IG khamitek tel ngei khanin kan lo chang renga kan lo ngak renga ni tin ahun chung hi August ninga thleng ani dusakna kalana cheu Chibay ule Rhyme and Reason project ten Youth Connect sing a psalm tian buat sai hian lo tel ve ngei turin ka som chewa minute khat lek asei video iron thonanga hei hi zailama toimi te tan chuan lo tel ve ngei turin kan som tak mewa cheu
ole sing a song competition na lo tel vek turin kan lo som chewa midang po atam thei ang ber tel turin in lo som be donya o Rhyme and Reason Project YouTube channel a le Instagram lama min lo follow in min lo subscribe be cheu donya heta hian thil poi mo kan shat tir zel china wangin in lo follow sham donya so in next video lama kan in hule donya God bless you and take care.